Taip pat esu pateikęs, tai labai malonu pristatyti čia dalyvaujančius svečius ir pristatyti į labai įdomią konferenciją, kuri vyks šiandien ir taip pat poryt Seimo trečių rūmų konferencijų salėje. Pristatysiu svečius, dalyvius ir turėsiu jūs atsiprašyti, tai jūs atleiskit man. Tai dalyvauja, gal pradėsiu nuo organizatorių, dalyvauja Atgajos pirmininkas Linas Vainius ir kaip ir organizacinio komiteto nariai, Tatjana Novikova, kuri yra Ekodom atstovė, ir taip pat gerbiamas Kozlovas, atsiprašau, kad esu maišiau, Aleksejus Kozlovas, Europos žaliųjų partijos atstovas, ir taip pat maloniai sutiko mums palaikyti šią kompaniją ir pakalbėti apie šios labai svarbius reikalus, gerbiamas visiems žinomas Ramūnas Karbauskis, Valstiečių partijos pirmininkas. Ačiū visiems ir palieku jūs. Labai atsiprašau. Jeigu dėl darbotvarkės, dėl programos, dėl visų kitų dalykų, perduodu vairą Linui ir Ramūnui. Ačiū. Labadiena visiems susirinkusiam. Noriu trumpai pristatyti mūsų tarptautinę konferenciją Atominė energetika, iššūkiai ekonomikai, sveikatai ir aplinkai. Kiekviena šalis susiruošusi plėtoti atominę energetiką pirmiausia turėtų kritiškai įvertinti visas atominės energetikos pasekmes. Geriausia, kad tai būtų padaryta dar prieš priimant svarbius sprendimus dėl branduolinės energetikos projektų, tačiau niekada nevėlu šnekėti tiek politikų tarpe, tiek visuomenės tarpe apie tas pasekmes, nes jos yra ilgalaikės ir kelioms kartoms. Šita konferencija yra skirta būtent atominės energetikos kritiniam vertinimui, probleminiam aspektam aptarti. Konferencijoje dalyvauja ekspertai, mokslininkai iš įvairių šalių ir taip pat dalyviai iš Lietuvos, iš Baltarusijos, iš Rusijos, iš Vokietijos, iš įvairių šalių. Kiekviena diena yra skirta skirtingoms temoms, todėl visi dalyviai ar žurnalistai ir ekspertai gali dalyvauti toje temoje, kuri juos domintų, išklausyti pranešimus, užduoti klausimus, dalyvauti diskusiją. Su mumis konferencijoje kartu dalyvauja didelė dalis pranešėjų ir jeigu turėsite klausimų, prašome tiesiogiai dėl turinio klausti pranešėjų ir aš perduodu žodį organizacinio komiteto nariai Tatjanai Novikovai. Dar trumpai pasakysiu, kad konferencijos organizatoriai yra aplinkosauginės organizacijos, tai Lietuvos bendrija Atgaja ir Baltarusijos Ekodom, kartu su organizaciniu komitetu, kurie atstovauja Švedijos, Suomijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Rusijos aplinkosauginės organizacijos. Ir mes nesame susiję nei su vienu branduoliniu projektu, nesame tiesiogiai susiję nei su viena politinė partija, nors kviečiame dialogį dalyvauti visas politinės jėgas, kurioms šita tema yra svarbi. Tai trumpai perduosiu žodį gerbiamai Tatjanai, kuri pristatys konferencijos pranešėjus, ir paskui paprašysiu kolegą Ramūną Karbauskį taip pat tarti keletą. Prašau, Tatjana. Добрый день. Мне бы хотелось поприветствовать всех присутствующих от имени Международного организационного комитета этой конференции. Конференция научно-практическая, и у нее большой организационный комитет, в который, как уже говорил Линас, входят представители самых разнообразных организаций, организаций общественных, организаций, которые занимаются научными изысканиями. Но это все организации, которые не связаны ни с какой индустрией. И это действительно независимая попытка провести свое исследование вот этой темы. То есть, что сегодня происходит в области ядерной энергетики, каковы проблемы ядерной энергетики и каковы способы их решения, если они на сегодняшний день существуют. От имени общественной организации «Экодом», которую я представляю, и от имени комиссии по общественной экологической экспертизе проекта Белорусской АЭС,
Я бы хотела отметить тот момент, что на сегодняшний день проблема, вот данная конференция, она будет посвящена очень актуальным проблемам, и это должно быть в первую очередь интересно журналистам, ну, на мой взгляд, потому что это проблемы 3 проектов, которые наше правительство собирается реализовать в Балтийском регионе. Это проект Островецкой АЭС Беларуси, проект Висагинской АЭС и проект Калининградской АЭС. И на конференции, помимо проблематической части, помимо проблем ядерной энергетики в целом, будут рассмотрены вот эти 3 проекта. То есть что собой они представляют, какие риски они несут для природы, для здоровья жителей 3 стран, для экономики. То есть все эти проблемы, на наш взгляд, на взгляд организаторов, нужно рассмотреть, взвесить, очень тщательно изучить, прежде чем принимать решения. И, как мы считаем, менять решения еще не поздно, и принимать какие-то другие решения тоже не поздно в этой ситуации. То, что касается самой содержательной части программы, то там будут рассмотрены все аспекты, ну, то есть те аспекты, которые мы могли охватить. Это аспект экологический, аспект, который связан с влиянием ионизирующего излучения и действия атомных электростанций на здоровье людей. Это аспект, который связан с техническими проблемами, в принципе, атомной энергетики. Это аспект, который связан с экономикой, с правами человека. То есть все эти аспекты мы так или иначе на протяжении 3 дней работы конференции попытаемся рассмотреть и обсудить при помощи уважаемых экспертов, ученых, которые занимаются этими проблемами довольно давно. Я бы также хотела обратить внимание журналистов, если таковые здесь присутствуют, на первый ряд зала, где находятся наши уважаемые спикеры, то есть люди, эксперты, ученые, с которыми вы можете пообщаться напрямую, взять у них интервью и каким-то образом пообщаться с ними вживую. Я хочу поблагодарить вас за внимание и, наверное, передать слово Алексею Козлову. Спасибо, Татьяна. Меня зовут Алексей Козлов. Я представляю Российское зеленое движение «Гроза», а также Европейскую зеленую партию. Это Федерация зеленых партий со всей Европы. И помимо этого я также представляю Green European Foundation, структуру, которая помогла организовать и проводить эту конференцию. Ну, понятно и известно, что проблематика развития ядерной энергетики была всегда очень острой для зеленых в широком смысле этого слова, не только политических партий. И все зеленые всегда выступали за открытые и квалифицированные обсуждения этой проблемы для того, чтобы принимать соответствующие взвешенные решения, для того, чтобы граждане стран были адекватным образом проинформированы о проблеме. И я надеюсь, эта конференция, которая будет проходить 3 дня в столице Литвы, даст возможность лучше понять проблему ядерной энергетики в целом, проблему обращения с ядерными отходами в частности. И я не могу не сказать, что я стою на антиядерных позициях, и предотвратить возможность развития подобных опасных проектов в Балтийском регионе. Спасибо большое. А чем Tai vadiname visiems iš tikro labai džiugu, kad tokia konferencija vyksta Lietuvoje ir dėl to, kad galbūt iš visų 3 atominių projektų, kurie Pabaltijo regione yra planuojami, Lietuva yra dar mažiausiai pažengusi tuo keliu ir, sakykime, Lietuvos sprendimas pasitraukti iš tų projektų arba juos permastyti iš tikro dar įmanomas daug giliau, daug, sakykime, mažiau išlaidų turint, papildomų išlaidų turint, negu kituose regionuose. Ir vėlgi Lietuva kaip ES valstybė, turėdama žvelgti į tą demokratinį kelią, kuriuo eina kitos ES valstybės, dėja, į tokį šnekėjimąsi, platesnį šnekėjimąsi su visuomenė to klausimu nelabai ir linkusi. Valstybė, turiu omeny valdžia valstybėje Lietuvoje,
Ir šita konferencija galbūt yra vienas iš tokių pabandymų atkreipti jūsų dėmesį, galbūt nors žurnalistų dabar nesimato daug čia, arba visai jų nesimato, bet tai nereiškia, kad jie negirdi. Ir svarbiausia, kaip lašas po lašo, kiekvienas mokslininkas, kuris yra čia, supranta, kad jūs esate opozicijoje, tikriausiai daugelį šalių, kai kuriuose šalyse pozicijoje, tuose, kur yra labai aiškus sprendimas prieš, sakykime, vienokį ir kitokį atominės energetikos vystimasi Lietuvoje. Mūsų mokslininkai taip pat turi savo požiūrį ir jisai daugeliu atveju sutampa tikriausiai su jūsų nuomonė, tačiau kol kas jisai nelabai įdomus yra mūsų valdžiai, kuriai šiandien projektas Visagino atominės elektrinės yra kaip ir valstybinis prioritetas. Aš tikiuosi, kad tas lašas, kuris turėtų būti šitą konferenciją, jisai po truputį padės mumėti kelių informavimo visuomenės ir galbūt tas faktas, kad šiandien dauguma Lietuvos gyventojų nepalaiko atominės elektrinės statybų Lietuvoje, iš tikro nulems apsisprendimą mūsų valstybėje. Gal pliusas yra tas, kad Lietuva neužilgo turės rinkimus, kurie tikriausiai ir lems ateitį Visagino atominės elektrinės. Aišku, turėtų lemti argumentai, kurie bus jūsų išsakyti dėl ekologijos klausimų, dėl ekonomikos klausimų, kurie aiškiai, nebent Lietuvai, nėra palankus sprendžiant klausimą dėl atominės elektrinės statybų. Bet vėlgi mes džiaugiamės, kad bus šnekama visas 3 atominės elektrinės, nes šitas regionas, kuris šiandien neturi veikiančios atominės elektrinės, vis dėlto gali tapti vienu iš labiausiai koncentruotų atominių elektrinių regionų. Ir tai, aišku, būtų labai nemaloni naujiena būsimoms kartoms šitam krašte, Pabaltijo krašte. Ir šiuo atveju susivienyje 3 valstybės, žmonės, kuriems tai yra aktualu, jie bando padaryti, ką įmanoma, kad vis dėlto jie būtų išgirsti. Ir dar sykį dėkoju už tai, kad jūs radot laiko norą atvykti į Lietuvą. Ir iš tikrųjų tikiuosi, kad jūsų darbas pasitarnaus bendram tikslui, kad žmonės būtų informuoti ir pasirinkimas būtų teisingas. Ačiū gerbiam Ramūnui Karbauskiui, Lietuvos valstiečių partijos pirmininkui. Prieš pateikiant galimybę klausimams noriu priminti, kad šioje salėje turime konferencijos pranešėjus, tai Jan Haverkamp iš Čekijos Greenpeace atstovas, Jelki Harkonen iš Suomijos Greenpeace atstovas, profesorių Georgijų Lepinį iš Baltarusijos, gerbiamą Mailsą Volstiką iš Švedijos, akademiką Aleksejų Jablokovą iš Rusijos, profesorių Kristoferį Basbį iš Jungtinės karalystės, gerbiamą Alfredą Kobliną iš Vokietijos ir kitus pranešėjus. Ir norėčiau, kad klausimai būtų pateikiami taip pat ir jiems, nes tikimės, kad šioje konferencijoje daugiau bus kalbama argumentais, faktais, moksliniam išvadom ir tikimės, kad tai ras kelią į klausytojų sąmonę. Tai prašau užduoti klausimus. Matau, kad klausimų tiesiogiai užduoti niekas neturi. Norėčiau priminti, kad konferencijos transliacija vyksta internetu. Galbūt dalis žiniasklaidos atstovų, kurie negali dalyvauti tiesiogiai, jie stebi šitą konferenciją internetu, nes tai tiesioginė transliacija. Jeigu neturime klausimų iš salės, aš tada paprašyčiau kiekvieno iš pranešėjų tiems žiūrovams, kurie stebi transliaciją internetu, trumpai pasakyti tiesiog, kad talpant į 2-3 minutės, ką svarbaus ruošiasi pasakyti konferencijos metu. Nes tie žmonės, kurie stebi internetu mūsų spaudos konferenciją, jie galės stebėti internetu ir tiesiogiai konferenciją, kuri vyks salėje. Tai labai prašau, kad iš eilės gal ir norėdami kalbėti, tiesiog paspauskite mygtuką, kad užsidegtų raudoną šviesą prie mikrofono. Matau jau, kad prašom. Prisistatykite ir labai trumpai, ką pasakysite konferencijos metu. Ok,
I'm a geologist. My name is Nils Sensenmöller from Sweden. I will demonstrate that it's absolutely impossible to use the so-called KBS3 method to have a safe repository for hundreds of thousands of years into the future. We have to do other means. And I will talk about that. And yes, earthquakes, all these forces which are in the bedrock, which we cannot switch off. My name is Falk Bayer. I'm from Germany, a freelance journalist and researcher on the issue of final disposal of nuclear waste. My presentation will cover the attempts in Germany for final disposal of the nuclear waste, and there's some experience already, or there's huge experience since the 60s in Germany with trying to find a safe solution. And I will give you an impression about these projects and how they failed, and I will also talk about general and specific challenges for final disposal of nuclear waste. My name is Jan Haverkamp. I work for the organization Greenpeace as the EU policy advisor on nuclear energy. I will open the conference with an overview of what some people call the nuclear renaissance, but which is in reality the very difficult situation in which the nuclear industry is finding itself in today. I will give you also a small introduction in the lessons learned from the Fukushima disaster and the response in the European Union, the so-called European stress tests. My name is Eva Goes. I'm a former MP in Sweden and also working with Global Greens and with these issues. I'm from the anti-nuclear movement from the beginning and been also the chairperson in Sweden some period. And I will talk about cost efficiency, but I could talk about everything, about from uranium mining to the waste, because the whole life cycle is just a disaster. My name is Erkki Harkkonen. I'm working as a Greenpeace energy campaigner based in Helsinki, and I will talk about the exceptional nuclear power program that is happening in Finland, where Finland has decided to abandon the clean sources of energy and instead go for extensive new build of nuclear power plants. I will also mention a little bit about the waste disposal project going on in Finland. I'm Christopher Busby from England, and I will talk about how nuclear power stations, when they're built, actually kill the people who live near them, and that the whole nuclear fuel cycle has not been properly assessed by the risk model which is currently used by governments, and as a result of this, a very large number of people will die if nuclear energy is used as a project. My name is Alfred Körblein from Germany. I have done some studies about the health effects near nuclear power plants, routine operation. There were observations of increased cancer, leukemia rates in Germany, and later on did studies in Great Britain and in Switzerland that also resulted in increased cancer rates, although they were not significant because numbers were small. I'll present some of these results here, and in addition I will try to offer a possible explanation for these increases. Thank you. My name is Inka Reitman, and I'm from Sweden and Latvia, and I'll present this book, Fukushima and Health, What to Expect. Proceedings of the Third International Conference of Lesbos, where 19 scientists gathered and presented their papers on the internal radiation risk, which is a crucial issue for the planet right now and preservation of all life on Earth. And you can buy this book on euratcom.org, www.euratcom.org.
Я Алексей Яблоков, биолог и эколог. Я буду представлять материалы, последствия работы атомной индустрии для живой природы и для человека. Я представлю свою книжку, которая вышла в этом году по последствиям Чернобыля в Киеве. Это 3-е издание. Первое было в России, 2-е было в Нью-Йорке, 3-е вот в Киеве. Представлю свои старые книги, которые говорят о последствиях строительства атомных станций, последствия работы атомных станций для живой природы и для человека. Мне будет очень интересно послушать то, что говорят мои коллеги, профессор Басби, доктор Корбляй. Все это говорит, однозначно говорит, вот тот массив, огромный массив данных, которым я располагаю, однозначно говорит об опасности нормально работающих атомных станций. Я подчеркиваю, без каких-либо катастроф, без Фукусимы, без Чернобыля. Любая атомная станция оказывает значимое, улавливаемое, опасное воздействие на ближайшие десятки километров и меньшее, но тоже воздействие на атмосферу, на водные ресурсы всего мира, на климат даже, потому что выбрасывая водяной пар, это один из самых страшных парниковых газов, нам говорят о СО2. Водяной пар, атомные станции, лидеры по выбросу водяного пара, ну и так далее, и так далее. Они меняют климат реально, и об этом тоже я буду говорить. Спасибо. Георгий Лепин из Беларуси. Значит, мне хотелось бы высказаться по целому ряду интересных моментов, связанных с атомной энергетикой. Ну, прежде всего, мне довелось в течение 6 лет работать в Чернобыле после аварии, и множество наблюдений, в частности, эти наблюдения связаны с надежностью захоронения радиационных отходов. Это очень интересный момент был в Чернобыле. Дальше мне хотелось бы рассказать об экономике атомной энергетики, привести данные МАГАТЭвские по стоимости строительства и стоимости электроэнергии. Хотелось бы рассказать о последних данных, связанных с Японией. Там очень интересная ситуация возникла сейчас по атомным станциям, то есть момент этот заслуживает интереса. По атомным станциям хотелось бы развеять последний миф атомщиков, которые твердят, что атомные станции наиболее чистые из всех источников электроэнергии. Это, как и обычно у атомщиков, откровенный обман. Вот все эти вопросы. И экология, то есть замена атомных станций экологически чистыми, возобновляемыми источниками. Это и проблема окупаемости атомных станций. То есть вот по всем этим вопросам хотелось бы здесь высказаться. Спасибо. My name is Miles Goldstick. I'm working for the People's Movement Against Nuclear Power and Weapons, a national anti-nuclear group in Sweden, and Friends of the Earth Sweden, the Swedish branch of Friends of the Earth International. I will be speaking about the problems of uranium mining. Proponents of nuclear power often point to nuclear power plants and say they look clean, there's no black smoke coming out, there's no piles of waste sitting around the plants. This is certainly true, but the production of uranium mining, the production of uranium and uranium mining is a very dirty business, and I will be explaining about the large volumes of waste and the health effects of uranium miners. I'll also be commenting on the Swedish review process for dealing with spent fuel. Thank you. Nori užduoti klausimus, gali pasinaudoti šią galimybę. Prašau. Jeigu nematau užduodamų klausimų tiems klausytojams, kurie stebi mūsų konferenciją internetu, norėčiau priminti, kad jie galės taip pat stebėti tiesioginę transliaciją mūsų konferencijos iš didžiosios salės. Konferencijos pradžia yra 12 valandą. Pirma sesija bus nuo
12 iki 2 valandos, nuo 2 iki 3 mes pietausime. Ir nuo 3 iki 5 bus antra sesija. Pirma sesija bus skirta bendrai atominės energetikos situacijos problemams, o po pietinė sesija nuo 3 iki 5 bus skirta atominiams branduoliniams atliekoms. Šiuo metu turime vieną klausimą gautą internetu, kuris skamba: atominės elektrinės kritikai Lietuvoje laikomi tarnaujantis kitų šalių, nenorinčių, kad Lietuva turėtų atominę energetiką interesams. Todėl nesigirdi nei mokslininkų, nei specialistų, o tik politikų pozicijų. Kaip manote, kaip naujos atominės elektrinės kritikai galėtų būti labiau išgirsti, kai į kritiką žvelgiama su įtarimu? Mokslininkai atvirai bijo kritikuoti atominę elektrinę, nes priklausomi nuo valstybės finansavimo. Kaip galima išspręsti šią demokratijos problemą Lietuvoje? Aš kaip konferencijos organizatorius norėčiau padrąsinti visus mokslininkus ir ekspertus kalbėti atvirai. Tikrai taip, mes susidurėme su tokia problema. Su tokia problema susidurėme organizuodami bet kokį viešą renginį Lietuvoje skirtą kritiniam atominės energetikos vertinimui ir bandydami kviesti ekspertus dažnai dėl sunkiai suvokiamų priežasčių nesulaukėme jokiuose renginiuose. Bet tiesiog norėčiau paklausti gerbiamų kolegų reakcijos iš salės, ką jie patartų savo kolegam, mokslininkam ir ekspertam Lietuvoje. Aš galbūt, jeigu galima, pratęsdamas tą mintį pasakysiu, kad Lietuva, skirtingai negu mūsų svečių šalis, turi didžiulį, labai didelį potencialą vystyti atsinaujinančių energetinių resursų energetiką. Mes turime 500 000 hektarų nedirbamos žemės Lietuvoje. To neturi realiai nei viena tikriausiai kita ES valstybė nepriklausomai nuo jos dydžio. Tai ir šitas resursas yra absoliučiai unikalus mūsų galimybėms, tiesiog jį reikia išnaudoti, reikia į tai investuoti, reikia keisti valstybės politiką. Jeigu kolegos iš Švedijos turėtų šiandien 500 000 hektarų nedirbamos žemės, aš manau, kad jie rankom plotų ir sakytų, kaip gerai mes turim tokį resursą. Lietuvagi turi jį, tačiau jį neišnaudoja. Dėl to, šnekant apie nepriklausomumą Lietuvos nuo kitų valstybių, tai tie, kurie šnekam prieš atominės energetikos plėtrą Lietuvoje, aiškiai turim ką pasakyti apie tai, kokia yra alternatyva. Alternatyva yra biomasės energetika, kuri iš tikrųjų turi būtent ir per žemės plotus, ir per netvarkomus miškus Lietuvoje turi milžinišką potencialą ir dėl to kaltinti, kad mes norim, kad Lietuva būtų priklausoma nuo kitų valstybių energetinė prasme, tikriausiai reiktų mažiausiai. Norėčiau paprašyti trumpų reakcijų į gerbiamo žurnalisto klausimą. Matau kelią ranką ir dar prašysiu, kad būtų atsakymas, tarkime, iš Jano Haverkampo, kuris susipažinę su ekspertų darbo Centrinės Rytų Europos šalyse, ir paprašysiu gal gerbiamo profesoriaus Javlogovo, gyvenančio Rusijoje, ar jo kritiški pasisakymai atominės energetikos atžvilgiu taip pat įtariai vertinami Rusijos valstybės pareigūnų. Prašau, pirmas, kas kėlė ranką, atsakysite. Lithuania is not the only country in which I would say critical scientists, but I would say objective scientists, have a possibility to speak out their concerns and viewpoints. If I look to, for instance, Poland or the Czech Republic or Hungary or Slovakia or Bulgaria, the situation is not very much different. Also, if I look to a country like France, the situation is not very much different. It's interesting to see that in 1977, the philosopher and journalist Robert Jung wrote a book called The Atomstaat, the nuclear state, in which he basically predicted that situation, that in order to keep control over the concentrated mass of radiation that we have in a nuclear power station, the state, the control mechanism is willing to suppress critical voices. On the other hand, we see in Europe a very strong counter-trend. The majority of countries in the European Union is now moving away from nuclear power for very good reasons. And
I would encourage politicians, I would encourage scientists that have concerns to join these international debates. We've seen that at the moment in, for instance, Poland, where the Polish media do not dare to publish critical remarks about nuclear power because their main advertiser is the Polish utility PGE. On the other hand, we do see Polish scientists speaking up on international fora about, for instance, the bias within the Ministry of Economy towards nuclear power, about the bias of the nuclear regulator in overseeing the development of the Polish nuclear energy program. Similar things we see in the Czech Republic. And I think that critical voices in countries that at the moment close their eyes for the realities of nuclear power can expect support also from outside their own countries if they do speak up. The question was addressed to scientists, and certainly I am a scientist, and certainly I can verify that it's far too much silence. People are afraid of different reasons. They choose to be silent when they have the knowledge which is better, and they should speak up. But we are a lot, or a few, whatever you call it, which speaks up and have always done it. And this is really independent persons, but they have to be very good in the field. That must go on, and we must be encouraging, and we must help them. When new installations, no projects are being spoken of, like in your country, it's very important that the groups which you are representing here are putting forces upon the nuclear power organization, that they should not only have their own so-called experts, but it must include the free scientists outside, which have free, independent opinions, and they are not following it as those inside the industries do. So that's from the geological side, we can testify that. The other is, of course, the health, and there are other experts here. Mačiau dar dvi rankas, prašau labai trumpas pastabas ir gal sulauksime daugiau klausimų. Prašau, Георгий Лепин из Балкарии. Лепин. Я хотел бы сказать небольшую такую реплику, которая могла бы несколько успокоить наших литовских коллег. Когда у нас впервые зашел разговор о создании движения «Ученые за безъядерную Беларусь», то вслед за этим сразу же последовало выступление в Хойниках, и было сказано, что это не ученые, это бандиты от науки, и это враги народа. Я очень надеюсь, что литовцы пока еще до положения врагов народа не дожили, а мы уже дожили. Поэтому вы должны понимать, что у вас еще все впереди, и не бояться ничего, давайте будем говорить правду. Хоть и враги народа, но говорить правду. У меня даже была идея, а не создать ли нам союз врагов народа. Раз и во Франции, и в других странах такое же отношение к этим людям, так почему бы не объединиться нам? I think I should say, well, I'm certainly a scientist. I'm a professor at the University of Ulster, and I am the scientific secretary of a group called the European Committee on Radiation Risk, which has over 40 eminent scientists, some of them are here, in fact, who have made reports on the health effects of low doses of radiation, and these reports are on the internet. So there's certainly no question that there are scientists out there who are prepared to say that radioactivity is extremely dangerous and is killing people. The problem is that the politicians are not listening to this. And according to EU directives, the politicians have to listen to advice from all sources. And if one of the sources is antithetical to the nuclear development, they still have to include that in their deliberations when they make policy. So the European Committee on Radiation Risk is an alternative group of scientists, over 40 eminent scientists from all over the world. Thank you. Ačiū už išsamų atsakymą. Noriu paklausti, ar yra dar klausimų apie jūsų elektroniniu paštu?
Jeigu nėra klausimų, tuomet dėkoju visiems dalyvavusiems. Kviečiu stebėti mūsų konferenciją, kaip sakiau, realiu laiku per internetą. Primenu, kad šiandien gruodžio 6 dieną konferencija vyksta Seime didžiojoje salėje. Rytoj gruodžio 7 dieną konferencija persikėlė į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salę. Ir gruodžio 8 dieną vėl sugrįšime į Lietuvos Seimą. Matyt, neatsitiktinai konferencija yra Seime, nes parlamentas yra ta vieta, kur susitinka įvairios nuomonės, įvairios politinės pažiūros, kur vyksta politinės diskusijos, politiniai ginčai ir yra tariamasi dėl sprendimų. Tai tikiuosi, kad kritiškas, nors Lietuva yra pasirinkusi atominės elektrinės statybos kelią ir pasakyčiau, kad labai jautriai reaguoja į, sakykime, atominės energetikos šalininkai labai jautriai reaguoja į bet kokią atominės energetikos kritiką. Manau, kad tai nieko neišgąsdins, o padės suprasti šitos temos sudėtingumą, šitos temos visapusiškumą ir kitomis akimis pažvelgti į tuos sprendimus, kol dar nevėlu juos daryti. Ačiū visiems už dėmesį, kviečiu dalyvauti konferencijos darbe.